Haka jingla kai Indian Premier League haprenga KKR Persia aika Rajasthan Royals. Haba pai shagana jingla kai ga Rajasthan Royals kala khore ga nam job hadin bagalala ban pelim salit yaga KKR da ar wicket. Bad yaga Rons penjob jonga Rajasthan Royals layo ban tiet haka bol ka bakhaddu jonga ga jingla kai. Bad haga ga jingla kai usunul naranj bad ujos Butler kila kamai yaga Spa Rons. Haka jingla kai Champion League quarter final second leg haprenga Dortmund Persia aika Atletico Madrid. Haka first leg ka Atletico Madrid kalala aban pelim yaga Dortmund da ar laka way. Haba pai pat shagana jingla kai second leg ka Dortmund gala yo shwa aban penki jar ningkom haka minit ka balai peusau lengbau Julian. Batang hadin san minit kata haka minit ka balai pekundai ka Dortmund gala yo abyang mantap yaga gol ka ba ar lengbau Yan Madsen. Badai lama gini ki ar gol hadu bukut ka kela step ka Dortmund ka tam da ar lanot. Haka jingla kai haka kela minit kata haka minit ka basau pekundai ka Atletico Madrid gala yo mantap yaga shigol lengba ka ungol jong ka Dortmund. Bad haka minit ka ban riu peusau ka Atletico Madrid gala yo abyang mantap yaga gol ka ba ar lengbau Korea. Bad gaderu ka gol pentam haka gol aggregate. Batang hadin nyau minit kata haka minit ka nyau peway ka Dortmund gala yo abyang mantap yaga gol ka balai jongka bad gaderu ka gol penek haka gol aggregate lengbau Niklas. Bad haka minit ka nyau peusau sa isin ka Dortmund gala yo abyang mantap yaga gol ka basau haka ga chingle kai lengbau Marcel. Bad gani gaderu ka gol pentam haka gol aggregate. Bad dai lama ga gol la penlong yaga Dortmund bakan khore ka nam job haka ga chingle kai da saula ar bad haga gol aggregate kalala berpelim ya ka Atletico Madrid asal nasau. Haga way par gajing lai kai quarter final second leg happening ka Barcelona Persia ka PSG. Haga first leg ka Barcelona kalau khore ka nam job hadin bagalala berpelim ya ka PSG dan laila ar. Haba pai shagna gajing lai kai second leg ka Barcelona kalau yo shwa ban benki jar ningkong tang haga minit ka bakhat ar lengbau rapinha. Henry haga minit ka baar pukandai ka Barcelona ka habanele kai tang shi peungot hadin gajing yo red card u player u jongka u Araujo. Badai haga minit ka basau peu ka PSG ka layo pentep ya ka gol penia khai haga ne gajing kai lengbau Dembele. Bad hadu bukor ka kela step baro artli ki kenhon ki khai da marshi gol haga ne gajing kai Henry haga gol aggregate ka Barcelona ka tam da saula lai. Haga kela mit jong gajing kai ka PSG ka layo biang pentep ya ka gol ka baar lengbau Witinha. Kata haga minit ka basan peusau bad gani ga deru ka gol penia khai haga gol aggregate. Bad haga minit ka basan penreu u head coach jong ka Barcelona u Xavi u layo priang ya red card. Bad gani ga jing yo priang red card u coach jong ka Barcelona la penlong ya ka Barcelona baganang kham tulot shushu haga ne ga jing le kai. Bad dai haga minit ka ban riu peway u rang le kai bakan sai jong ka PSG u Mbappe u layo ban tap ya ka gol pentam lengba penalty. Bad hashwa ban kot ka jingla kai ka PSG ka layo biang ban tap ya ka gol ka basau. Bad sa isin ya ka gol layo biang ban tap lengbau Mbappe kata ha ka minit ka ba prap khundai. Bad dai lama gi saw gol la penlong ya ka PSG makan penlim ya ka Barcelona. Ha ka jingla kai second leg na saw la ka way bad ha ka gol aggregate hadun riu la saw. Bad gani ga deru ka sin ka basau na ka benta ka PSG makan yo rung sha ka semi final ha ka jingla kai Champion League. Nadu ka samoy jok snem khat khandai spa khandai pheu saw khandai pheu san.